Ocjenjujem tvoj lokalni klub part 118. NK Dragonožec. Klub kojeg pamtim po imenu NK Mladost Donji Dragonožec, očito se odlučili promijeniti ime da niko ne bi znao da sam im čak i ja uspjevao zabijati golove. Ne vjerujete? Bam! Evo, 2 komada, no nedovoljno. Ajmo se mi vratiti na bitno ono. Klub je promjenom imena doživio pravi uzlet, barem što se tiče popratnih sadržaja ovdje, pa tako imate i godišnje pretplate kao znak podrške klubu. Prostorije djeluju jako udobne za nakon utakmice ili za nekakve sastanke. Glavni teren je, šta da kažem, jedan manji s umjetnom travom i jedan veliki prirodan. A to znate da zna biti svakako, ali po ovim slikama izgleda taman. Sve to skupa je sasvim dovoljno za njihove potrebe. Tribine su ostale iste čak iz mog vremena, one čvrste, betonske. U većini slučajeva ljudi zapravo stoje na utakmicama, no u zadnje vrijeme ne čudim se s obzirom da ih rezultatima igrači Žerevinca drže u euforiji. 4 pobjede i poraz, to je rezultat starta sezone, dovoljno za drugo mjesto na tablici, no vidi se da Dragonožec ne misli stati ovdje. Slijedi im teško gostovanje u Žerevincu, svi znamo to je umjetna trava, pravi test je to, pa da vas vidimo malo. Dres kluba je lijepi plavo-bijeli dres marke Joma, sviđa mi se ova sredina i prijelaz iz bijele u plavu. Imamo tu i sponzora na ovoj nekoj čudnoj poziciji, ali dobro, sponzor je sponzor, ovdje se radi o Kalaj Prometu. Sasvim u redu dres, skladno, neću ništa puno pričati. No imamo mi na grb o kojem se bome da pričat. Ja ću za početak samo ovako ostaviti, evo, grb pa da pričamo. Sasvim je jasno koji je ovdje bio inspiracija, no sasvim je ovo bilo izvedeno sa stilom i prepoznatljivo, tako da sve to u redu. Imamo NKD i godina osnutka ovog novog Dragonošca. Boje kluba su naklonjene inspiraciji Intera iz Milana, kao što je već to očito. Nekada se treba inspirirati, mislim, sve je to dobro. Ne, ovaj klub je... grb je sasvim u redu. Mora se pisati gospodinu Ivanu upornost, svaki video čovjek mirno napiše svoje ime kluba i čeka. Ništa dodatno od Enul vam pišem već to, znači čovjek samo stavi i mirno čeka. Svaki čas, gospodin Ivan. Čovjek čak i grb ima na profilu, znači nisam mogao to nikak da ne vidim, znači baš je upečatljiv grb, svaka čast. Hvala na praćenju i pisanju, a mi idemo dalje, nećemo duljiti, zaprati idejni, uskoro veliki giveaway na 50.000, tako da idemo. Neću danas divljati.